Agyenkwa ne Herbal habamba ene yedi adwuma ewo yaso ho. Na ye headquarters ankasa headquarters ewo Accra weja title ena yaba bibie branch ewo Kumasi Asapo New Plan Cape Coast Station one mo ayene Kumewuma Rural Bank and all the same body. Na irani free screening ya start a share. Obebisa say ade na ache sa eye wunti e na ache. Isa say nkofo bebre yare dadem a omo pe akwanya akọ hospital basika sem ayedin. Ene atadwen wate de ne. Yerani free screening na say na ye honete. Folder eye free. Card eye free. Consultation fee say wako doctor nim. Na wakobo nkuru akire doctor. Na wakire doctor say me yare ABCD. Enka betu aka aso Agyenkwa say eye free. Na hye ne so na tie ne ye. Enema mienu pe e na aba Agyenkwa ne Herbal clinic a obetu aka. So say wani age eye aduro after the diagnosis ye hunu no e na obeto e na bia ne pese won koye lab bi for further investigation and say confirmation. Eno so obetu abi kakra asa. Enema mienu we pe e na oba Agyenkwa ne Herbal clinic a obetu aka. Enti mesrew baby biara ohwe baby biara otie mi baby biara owo Agyenkwa ne Herbal clinic start adwuma no pa 6 am ni apon enwumre 8 6 p.m. anopa 6 a.m. enwumre 6 p.m. every blessed day ye adwuma every blessed day ye adwuma ye 0244 130 317 0244 130 317 eno ye Kumasi de na okọ enkramamu a eno susu eye 0531 548823 eno ye Accra enoma 0531 548823 epacho yade be na ye mami enkasa menim se wananti abre wachinchin abre tu anamon na bra Agyenkwa ne Herbal clinic yensam na ne se ye bua nipa otias enti wo a wotias a yade adokoro bibi ti se candidiasis oyoba wenya odepua wetuche na enkoda ene Agyenkwa bi aba be pie e de amount tu anamon na bra yaso se ebia Accra na owa ubekọ weja title Talented Royal School Junction e wono ma ane ewo se Kumasi patem ana asantememu na owa baby bia obefa ka eba oba bedu Asafo New Plan bisa se me hwe baby a Cape Coast for lodu omka ana se Mankesim for station ye ni Kumewuma Rural Bank e wo the same building ma me fa no ma we say na ebeboa o na oyade na ada wo so ache na we chinchin na unya anodu ene Agyenkwa bi aba beben o Kumasi no mane nie 0244 130 317 0244 130 317 afi Accra no mane so ni 0531 548823 0531 548823 Onadofo entna se enka se me ready mbeko owu wenya diabetes ana wada edro so ache ene ama wenya diabetic so ekuro atu Agyenkwa ne Herbal clinic say ye running free screening ma me twa na mo na bra papa twa na mo na bra menim se me papa bi ada hypertension edro so ache ama enane mema sem aye basa entumi pompeja atwempo akom aye ketekete mensu jaisun esun ntumi nsa yade areho die ntumi nsa yade udi twa na mo na bra Agyenkwa ne Herbal clinic yaba be piem ewo Kumasi ha se yewo Asafo New Plan yani Kumewuma Rural Bank and the same building name a Kumewuma won ehwa na yewo Mr. Fred telephone number we say 0244 130 317 0244 130 317 anase wo Accra ne mpatemu a also obefre number we say 0531 548823 Pepacho stroke na wenya ama wabubueguo untumi enante ene Agyenkwa bi aba be pie wo so wate Pepacho to anamo na bra ye rani free screen tie ne yi me se ye ho nioma mienu pe na oba obetu aka edura wo kwa akoto ene laba okoye asa eye gonorrhea syphilis eye chlamydia sebi uyo oba wofu aye kese uye bema aban ajiutu entena se nom ensa enkowu
Emma wenye adie bi ebeye wade so a. Umema sem kofom nti ama wo yiri obuo kura se odibu odiri fembu. Emma wa bemu mu wate. Wo de to anamo na bra. Agyenkwa New Hope Herbal Clinic. Ene yaba be piem ewo Kumasi. Ye start adwuma no pa 6 a.m. Ni apon enwumre 6 p.m. every blessed day. Ye adwuma. Every blessed day. Ye adwuma. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sundays. Ye adwuma. Me pa cho ema o yade enda so enche. Ye ho no oba na ye diagnose wa. Oda empane so no na wakasa uhwe afidie ni so ewo TV so na unhu yade na eye no. Yade bi wo hinte ni padua no. Unhu afidie no na eye apie no. Eno na show no. Enti bebia yade ni hye biara no na afidie ni so eyi pie. Eyi show say ya ye wia na afi yama ehu aduru. Me pa cho fa ye telephone number no. Fa ye telephone number no sisi a na ye ne wo entwetwe nkomo 0244 130317 0244 130317 eno ye Kumasi de mami mentena se mayade enkum mentena se mayade eniwawu hepatitis A anase B anase C ena ayo to anamona bra Agyenkwa New Hope Herbal Clinic ye niama ya reswe no eye easy ni se machine na ye use no eye from o head to toe a diagnose ba biara fiti utiri ekosi unase once the same thing na oda mpaso na ye yi kire obaako ubon se ba bia yade bi tita okura na wonim no na machine na yi apie eno ne befa ho ne ama onuro enti ye ka cho se run free screening ye run free screening from Monday to Sunday ye run free screening for the a free card a free consultation fee bia enim ne obetua pe e lab e na afi nsusu edura wankasa okoto akwakonom bon se ma ho ma me e ma waba mu mbu wate yen ye ho chese wamba menim se wo pa wo amanfo de awo atwa wo mpo a kyerem se ne Agyenkwa bi aba be piem e wo asantemam Agyenkwa bi so aba be piem e wo enkanamam eno ne Agyenkwa New Hope Herbal Clinic Kumasi ye wo Asafo New Plan baby a Cape Coast for fa omoka no e ho a ene wo afi ye ne Kumawuman Rural Bank e wo the same building and crying baby biara wo hwe ye free oti en kana se wo nkran patem ba biara faka biara ekoka so a ubesi ewo weja title baby a talented royal for signboard no na usi ya okroso kwana ye wo ka kama ya package si yono obefa de akọ efi yono eye free kumpe we na opedebe nimpese wo yade no beda wo so na bronye wo de yade edi mepacho wo ade papa bi toma wo mame ayaresa adom bi di mano enye ntoma enye phone ayaresa adom eba nipadua ni mu a otumi ye bi onya den for stroke ana oye oba wuni atinka uyefun ayekese ye fra yare bi ovarian cyst amande bia u discharge to anamona bra Agyenkwa New Hope Herbal Clinic wo Kumasi your telephone number is 0244 130 0317 N9 0531 23 0531 5 Chanamona bra Herbal Clinic onyame bia key e di aman obia wo kono faso de na adwuma ye believe in Quran and a Bible ye ni soma bia ye dan erade enti ne di ne Agyenkwa New Hope Herbal Clinic menim say wa bre we chinchia ko bebre. Now let me tell you something ye two things e wo ye physical and spiritual se obi ba waso ye wanum eduro consecutive times na yade ne enkwa sunsun bi taichiri e bia no kuta spiritual marriage me pacha oba ye hono a ehwe sunsun mu ne hunamani de enti wo a wanyine du baby a animonyam bi efiri wo so ana animonyam no kura bi ma wo so me kanfo Agyenkwa New Hope Herbal Clinic e de aba oba ye hye obo se enam baako miensa sunsun ko edi wati bi obefiri hono ompe we na opeden what num eduro adaso for so many years that tells us that there is something behind oyade no Agyenkwa New Hope Herbal Clinic se na mo abemumbu ene yaba de ne yaba
de biara yo abri bia yo ye run free screening. Ye run free screening every blessed day. Yet nase. Na ye sunsumu adwuma na ye honamu adwuma. Abrante kama. Abesi by this time unya adwuma. What application sa unya adwuma enye. Ababa wa kama usu unya adwuma enye. What application sa udi ende ye jewa. Chese bosses ne wada. It is an error. Memma obi in that down ansana wama wadwuma. Twanamona bra Agyenkwa new Herbal clinic. Ni enye spiritual cleansing ni bi ema. Ni fortify nipadua no. Na ye mma wonu monyam no otwe di akonyankopon e de dom wo no enda edi. Na nkrofo anka se bi wo ye kwasiampeni. Free telephone number ni sisi a 0244 130 317 0244 130 317. Senso wo enknama mu a wo Accra 0541 548823 0541 548823. Agyenkwa new Herbal clinic. Osi yemu nipa otiasi. Mami yade be na ye o. Enum kankan halitosis eda also. Ama wadofu edwane eja ha. So anamo na bra na ebetene te. Oyo ba sebi enka ewo wase. Bad smell. Wase yi nka wo discharge. Misro enkasa emere ni swa. Etinye ni nyina na ebetuma techem. Wo de to anamo na bra. Esan say ye di machine na ye adwuma. Ye di machine na diagnosis. Machine beto ne bo ahwe ni pedua no mu nyina baako na ayiyade ni nyina pie ye de aduro no ebi aka wo kumase ase ye wo asafo neoplan ye ne kuma Umar Bank and all the same building baby a Cape Coast for fa omka no wo enkran so a enkran your wager title Talented Royal School Junction enkran no man ni 0531 548823 and cry number ni 0531 548823 Kumase Asafu Neoplan your number ni 0244 130 317 0244 130 317. Agyenkwa New Hope Herbal Clinic or say ye bua nipa biara otiase sem when you typhoid honam nyina ya oya usisi emu hyehyew won yade ya ne din de sciatica oto ase na etwetwew oto ase twetwew o sciatica nerves na nya challenges bra Agyenkwa New Hope Herbal Clinic na ye fa free machine no ento so bi ye free screening eti oba wo de boaboa ho kakra mami boaboa ho kakra bi me papa so boaboa ho kakra me nua ba boaboa ho kakra because eduro e na lab pe ene ade abai ho abetu aka consultation fee bi enim card ebianim folder bianim enti consultation fee free o card e free o folder e free diagnostic machine na edo beto ma eduma edro ne so edo beto so na ya diagnose ahwese ne yade ne bi ehinta mogya ne mu ntini bi esisie ene o mema sema akofom se bi o bema na twa akohye aye ketekete ni nyina ya di machine check wa e free na mo ye wia enuro na ye be choro de ama no na watua bibi kakra ene kwa so ya satete so Agyenkwa New Hope Herbal Clinic. Osi ebua nipa otiase mpacho de file telephone number no. Ebia na ukọ ba bi na ebo wani so mpacho tie 0244 130 317. Enu ya Kumase number 0244 130 317. Ena enkran so number ne 0531 548823 05548823. Agyenkwa New Hope Herbal Clinic or say ye bua pa otiase mepacho usisi ya oya ama untumi nkoto de bia we metim ubeja wanan a sebi na moje di echiriba ema wa bemumu wanu munuru ekotwi ko brema eno ne yese bra na fa ontoma bebo ye ntoma no Agyenkwa New Hope Herbal Clinic obo ade be fa so na ye de aboa o esu ensayade abobo ensayade mekoka kirewe nipa bia be hu wadeje mu nioma enko asem nkire nipa fa yen be ya adamfo na yen fa kwan bi so nkire nioma obeye ye yusu blood group ene ye de esayade se wudidie na onu munsuo na home nko ade obetumi ayare enti ne se wo ba ye ho na wo yare a ye check o blood group a ye wi a ni a kire wo aduane a wo bedi a ebeboa wo ama o stroke wetumi asori anante aduane a wobedi a ebeboa
ama wo hypertension wetumi enya normal pressure ye be chew aduane a wo bedi a ebeboa wo ama wo diabetes na de bia na sugar ne cholesterol no ene sugar no a regulate fine ye be chew aduane a wo bedi a wo mema sem aha akofom no ene osusu betumi ashapen ya fro mirror isa say ni otumi rewura na friend mirror na wontumi rewura wo ba fie kura na oba na ni buafu because wo ba beginegine no menim say emre bi duye na sa na to but ene atwam Agyenkwa ni Herbal client say by telephone number ni sisi a say wo kumase na o tie ya na hwe a 0244 130317 kumase number ni 0244 130317 ena wo nkran patemu nyina baby biara wo no na wo hwe ya by telephone number 0531 548823 0531 548823 Agyenkwa New Hope Herbal Clinic. Ye bua nipa ote ase. On se wani age. Ye meka nyina ne se ehyanwanwu. Twanamona bra ye run free screening. Ye run free screening the whole general body screening. We liver, o kidney, o pancreas, we yefunu, o memasem, wenya koko, wenya diabetes, yadie biara twanamona bra. Na obo ade nyakopon be fire so na waboa wo. Ema wo bambu enka se ma chinchin manate mabre there be your town no se wu gina ho bechew enti ne ye ka se ye physical and spiritual sometimes we are in sunsun bi de ba onim obi o spiritual marriage bia bre wa brabom obi a okuta spiritual marriage bia ebre wa brabom enti se wan kohwe kandini bi ne wa moawa you may live just like that and we usa and also there it is an error onyame create everybody for a purpose ye create obi for creating sake. Let your purpose be accomplished. Bra Agyenkwa New Hope Herbal Clinic. Na yade bi abeda also, amane bi abeda also no. Etimi aboa na ye fio. Fa telephone number no. Fa telephone number say wo kumase memu ha no. Na say asante memu ase a. Fresa number we say 0244 130 317. 0244 130 317. Wo enkran memu a ye wo weja title. Telephone number between your friend 0531 548823 0541 548823 Agyenkwa New Hope Herbal Clinic or say ye buani pa otiase sisi aminim yade a member so nkyerem wachinchin abre twanamona bra esan se upe bibie hunu a udomu asiko enti wachinchin dio baby akoye biara omo aboa wo senka obewu a akama me wewu dadadada senka obewu a akapapa wewu obi enya accident 5 times otiase obi bicycle kwabo na no wewu enti hunu se enye onipa nyina ye nyina yesu ense eso kwan obi a nyame de bo no enti yade na aye wa che no Agyenkwa ni Herbal Clinic se ene ka wakoma to ye enyanwanwu free screening gusu koso ye weja title Talented Royal School Junction baby biara wo free won kanamu a wo ba ye weja Talented Royal School Junction. With the title Talented Royal, your telephone number is 0531 548823. 0531 548823. Oba Asante Memuswa. Yawo Asafo. Kumase Asafo. New Plan Station Honomwa. Yeni Kumewuma Rural Bank. And all the same body. O the Oba inside that bisa say fana. Yefa Cape Coast car. Bankesim and a Winneba car. Station one mwenye oku anim kakra Kumewuma Rural Bank yenom na the same building. Ye start adwuma no pa 6 a.m. Ni apon enwumre 6 p.m. every blessed day. Enti enka se Sunday me kwa asori. Uni ahoto be den akwa asori. Usi kasema e basa be den akwa asori. Mesrew twana mo na bra be hwe wo hyebrem na hwe die nti a enioma akutia na bra ne ma obambo ye mo ho ban nanam wiase anyesa obi de usika bedwa nanka mesrewa free screen no gusu koso consultation fee bi enim folder bi enim card bi enim de obetua ewo ye ho lab ene aduro powder usika bet eno kwa kakra bi enti won say ye kan say ana enkrofo eyo mo wanwan feel that gadochi fa wani bra be hwa de come and witness it yourself. You see seeing is believing. Asafo New Plan Kumasiman Rabank yenom the same burden. Afe okon kran so a eye weja title Talented Royal School. Ye ne Talented Royal School ne ben. Enti baabi a wote ye nka biara
mesrel eye Agyenkwa New Hope Herbal Clinic ene na woti enkan eme obamu mbuwati yade biada eye wo ebia na bibinti gonorrhea etumi ma obema kra hwenke aye kete se pen drive ama wontumi fan satisfy wo yere complaining ka kire wo yere se ene attach mate de ne why Agyenkwa New Hope Herbal Clinic se ye ba be ma mo nioma mo de be spice up mo love e wo fie eni je kese bi ba be fie kai tete no time na mo te ene ye run free screen. Your telephone number is 0244 130 317 0244 130 317. And we Kumasi a line no. Intime pacho ebia na ukọ baby uhwe yen woka mu ana uhwe ye wo baby Kumasi line am the amount and 0244 130 317. That is Kumasi line. Now ukọ and crime your wager tight up and 0531 548823 0531 548823. Agyenkwa New Hope Herbal Clinic. Yes, ye bu nipa otiase. Emu abemu mu. Obo ade nyankopon amma obi oba na o fibroid. There be wa amma obi oba na o diabetes. Wa amma obi oba na o sexual weakness. Wa amma obi oba na o stroke. Wa amma obi oba na o abodam. Ni nyina be fa no atiasefo asase so. Anything I'm say Agyenkwa New Hope Herbal Clinic run free screening. To anamon na bra behwehwe wo hyebrem. Physical fortification. Ye fortify the pedua na ye cleanse no. To anamon na bra na ogye so ebeye wo de. Ani je bebe fie. Obi benya wan na efiri yade mienu na me ebo nipa wo asase so emi ya. Wo yesikani na se stroke ball. Wan na ekohwe unyuma so ama wo. Unyuma nyinara besei. Wo yesikani na nifraye kan. Unyuma nyinara besei entena se ema yade encounter wo befa obi tamfo amfa nipa dasani nemu suro yade ye run free screening be say yade biara so na mo na bra behwe de onyankopon efa Agyenkwa New Hope Herbal Clinic for so e de boa adasama ene enkrofo di adanse upon adanse esan se Agyenkwa bia ba bepie ya ba bepie mu Kumasi ye wo Asafo market baby a Kumawuma Bank for building no one and any omu Cape Coast for baby on faka echo bukrum ahono ne ewo Asafo. Your telephone number is 0244 130 317 and your Kumasi number 0244 130 317. Afe ebia o bank crime ana o on crime patemu baby biara en crime baby biara ope Agyenkwa New Hope Herbal Clinic for telephone number ni 0531 548823 0531 548823. Agyenkwa New Hope Herbal Clinic yesi emo nipa otias ebia na won sata ginegine e friend numbness anansi onchi nipa a lack of circulation e den sem bi e ba utirim se to anamon na bra anyesa ne wompe e na beto wo migraine wuti half e bow anansi wonya insomnia untumi na anaju yesi de to wosen ke yemfenna anapa yemfanya yenjuma na wo de anaju untumi na papa anase mame mini aba misrew to anamon na bra Agyenkwa New Hope Herbal Clinic free screen ni gusu koso eye machine waso anka machine wo kwa kotua ka eye 1500 aso yesi de achew because ye run free screen ye bu nipa otiase that is ye nsamna ne nti won susu to anamon na bra wo folder ye free wo card ye free no consultation fee diagnostic machine ye free enioma mienu pe na wo betua ka o eye adura wo ba beto e na afi nso so laba obeye papa umpewe na opede mame umpewe na opede obade nyankopon de eba for a purpose se nipa bet di omo afri yade wam enti ne ye free screen na yen yesi ye njaida ye rane ye njaida as no so ye say spiritual cleansing e di amount ne yi sasa bi eta wachi enioma wo ya enye ye nyina kan wo se bibi akiri yesi se wo twe ahoma wo so na ntumi ma na che se bibi aloke no ema yade enloke ma wo nka dem ema yade emfa nimguase embrɛ yade nko ani ade kanwa ema nimguase kase to obi aton ne ho nyoma nyina de asa na wo yade ye run free screening ye wo Asafo new plan eni Kumawuma Bank and all the same body wo de fa telephone number no na frɛ
Ewo TV ne so de na so de fa na frɛ 0244 130 315 ɛne Kumasi de 0244 130 317. Afei yɛwɔ Nkran Wagya title Nkran Wagya 0531 548823 0531 548823. Agyenkwa ne Herbal clinic yɛboa nipa a ɔte ase sɛdeɛ wusi fa yi fi efiri nipadua ho no saa na bra yɛma wo aduro detoxification yɛde detoxify body no ne yɛyi fi amaman bad cholesterol ɛna fat ayɛ wafum ma bra ne yɛnlusu ne nyinaa ɛma why ɛnɛ ɛma bebree bɔ corset. It is not good because later no or rips ɛbɛyɛ ɔya bra Agyenkwa ne Herbal clinic ne yɛmbɛ ne fat ne nyinaa na so shape ne mpie na o body ne ɛnyɛ kama yɛ run free screening so na mo na bra be fast akonya we so bi. It is an opportunity for you. Agyenkwa ne Herbal clinic ɔse yɛboa nipa a ɔte ase Kumasi yɛwɔ Asafo new plan baby a Cape Coast for car anase Kumewuman Rural Bank yɛnum nyina na the same burden if I choke Kumasi 9 ni fa why 0244 130 317 0244 130 317. Afe so Nkran yɛwɔ Wagya title Nkran yɛwɔ Wagya telephone number you issue on 0531 548823 0531 548823. You started one up 6 a.m. and you 6 p.m. every blessed day. Hey, Juma. Anopa area and you ye Juma. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And for Sundays. Hey, Juma. Then Patrick and when you Saturday because we are Sabbath. Bra Sunday. Also call Sunday. When you quite sell beba Sunday. Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or and a Saturday, not Sunday. So you go to a free screening. A free body screening, free diagnostic screening, free consultation fee, free folder, free card, even machine now order sample. Hey, free. Now say when yaji fit to anamon tem nabra na enkofo enya adanse ayaresadom so etoso hodom. Oba de nyankopon ne dan no ye dan obi bia yenim se ye ne wa pam ti wo betu na ba besi ye hope no ono abehye ne hu enonyam. Enye yen ene yesa yade no ne mo twedi ampo nyankopon de abesi asase su se ne yade bia dokoro no ne na ba mu abuo ne onim se na kanida so ni wonom ono na Agyenkwa ne Herbal clinic emeboa no mo ma me yare da dem mo abre sorry onyam behye ne wonu nyam o papa yare da dem mo aboka mo to mo ne nyina Agyenkwa se ne aba bebem Agyenkwa bo ene wa bedu. For telephone number 0244 130 317 0244 130 317 0244 130 317. And we Kumasi number and Nkran so your Wagya title 0541 548823 0541 548823. Agyenkwa New Herbal clinic or say je bua nipa otias